Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 41-nji zor günahny bugün alıp getirbiz. Bu günah iratlarga kagıla. Ul bir sebepsiz, bir gızırsız indi cuma namazını kaldırı. Eger de irat buldurala eken, selametten eken, öz aklında eken, cuma namazına barmay eken, şulay en zor günahlardan sanala. Gadi günah түгел, zor günahlar. Zor günahlarına indi Allah Teala gazabı kötü. Şuna göre biz indi saklanırga tiyişbiz. Cuma günü Allah Teala tarafından hürmetli bir gün. Bu mübarek gün indi bu iraklarga ila namaz ornuna indi meşitke barıp cuma namazın okurga tiyişli indi. Hem Allah Teala Kur'an'da da emir etip ayta: "Ya eyyuhellezine amenu iza nudiya lis-salati min yevmil cum'ati fas'au ila zikrillahi ve zarul bey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun." Ey iman getirgen bendeler de, eğer cuma günü de, cuma namazına da azan aytılsa de, sevdalarınızı taşlap de, Allah'ını zikir eterge aşığız de. Şulay işlesəgiz de, eğer de bilsəgiz idi de, sizin için de en hayırlı yollardan bulardı. Sizin için en hayırlısı şul bulardı. Allah Teala nersəde eğer bilsəgiz de, sizə de en hayırlısı de. Ama lakin indi kubimiz şunu bilmişiz. Biz uyuyubuz hayırlırak bizning iş, kariyera, savda. Şul sebeple indi biz Allah'ını zikir etüden, cumgaga barudan indi baş tartabız. Hem şulay Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Abu Davud rivayetinde keletiren sahih hadislerde: "Men taraka thalâthe cuma'in tehâvunun biha tebe'allah ala kalbihi." Eğer de bir kişi de jingilge sanaptı, yaki yalqavlık sebeple indi iş cuma'ni kaldırsa da, Allah Teala onun yüreğine mühür basıp koyadı. Mühür degen söz indi ol şuşu 200'lüknün yüzağı indi. Yani 200'lük sıfatın buldurgan bula bu kişi üzerinde indi. Şuna göre saklanırga gerek. Bir sebepsiz indi cuma namazın kaldırga. Şulay Müslim jintanda ayta, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ant etip aytamdı. Ey kişiler de cuma namazın kaldırıdan da tuktarlardı. Ya Allah Teala onların yüreklerine perde koyardı. Hamalar hiç şeksiz cahillerden, nadanlardan bulurlardı. Yani bunda ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nersədi? Ant etip aytamdı. Kimlerdi cuma namazında kaldırıdan tuktarlardı? Kimnin kalbine Allah Teala perde koyandı? Şunday kişiler de cuma namazına yürümeslerdi indi. Hem şulay İbn Hibban jantında da hadis var: "Men taraka cum'a thalatha min gayri uzrin fehuve munafiqti." Bir nigızırsız cuma'nı kaldırgan kişi de oldu 200'lü buladı. Münafık buladı. Bu cumanın da ahamiyeti nersede? Çünkü cuma günü bütün Müslümanlar meşitke jıyıla, Allah'ını zikir eteler. Hem bunda indi vaaz söylene. Bu vaaz söyleni özüne göre bir ilim alı usulü. Çünkü sana bir atnalık ilim verirler. Sen indi bir atnanı şu ilimni alıp, onun turunda fikirlep, uylap, ikinci cumaya hatlik şu Rusça aytsak zaryat bilen yürüsün, şu güç bilen, şu ilim bilen indi. Çünkü ruhi rizıkta bizge bit gerek. Azıqtılık aşağıdan kebek ruhi rizıkta indi tınlap, uqып тұрға керек bizge. Hem şu cumaya yerip, bizge ilim salıp, bizni ruhi rizık bilen toqlandıra. Hem bu ilim indi bizning biratna davam ete. Bizni yirte şu ayetler, işitken indi hadisler, bizning uylarga, fikirlerge indi tere. İkincisi indi kardeşler bilen indi, atma boyu kurmayan kardeşler bilen kuruşup, isenleşip, hallerin bilişip indi kardeşlik aralarını gıta. Birisi indi ilim biri bulsa,
Гыйлем дәрәҗәбезне, чөнки мөселман кеше һәрвакыт инде гыйлемгә омтылырга тиеш, бигрәк тә дини өлкәдә, һәм менә бу җомга безгә шул мөмкинчелекне бирә. Безгә инде хәзрәтләр минбардан инде динебезнең кайбер инде хөкемнәрен сөйлиләр инде, калебләрне йомшарта торган, күңелләребезне нечкәләтә торган инде төрле аят, хәдисләр безгә җиткерәләр инде. Шушы гыйлем белән, шушы хәдис белән инде без тормышыбызны яхшыга үзгәртәбез инде. Күпмедер микъдарда инде гыйлем алабыз инде. Һәм инде тагын да инде кардәшләрне, мөселманнарны берләштерә, бер-беребез белән инде бер-беребезгә инде ярдәмләшергә бер этәргеч булып тора. Шуңа да инде шушындый бик мөһим көннәрнең һәм гыйбадәтләрнең берсе булганга ират кешесе инде бер сәбәпсез инде калдырырга тиеш түгел. Хәтта сәбәбе булса да, мәсәлән, эш ди, сәүдә ди, без инде шулай килергә тиешбез инде начальстволар белән эштә сөйләшеп инде җомга көнне миңа бер сәгать җомгага барырга рөхсәт бирегез әле дип инде килеп куярга тиешбез. Әмма ләкин һәр даим җомганы калдырырга ярамый. Чөнки бу Алла сакласын зур гөнаһлардан, моңа Аллаһ Тәгаләнең инде зур җәзасы каралган. Моннан инде сакланырга кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә көчле иман, таҡвалык бирсен безгә, җомга намазларына йөрергә, кардәшләребез белән бергәләп шунда ишеткән ваазлар белән ваазланып, тормышыбызны, яшәвебезне яхшыга үзгәртергә инде. Һәм тагын да Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, безнең шушы җомгаларыбыз файдалы булсын, тагын да инде күңелләребезгә үтеп керерлек ваазлар сөйләнсен, шушы сөйләнгән ваазлар белән ваазланып инде гыйлемебезне арттырырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.